Woi. Nah, lihat kamera kuning. Hah? Wala kung dapat itas mo kay maluhan ako sana kasarili. Jangan ngomong. Estamos dito dah pas labelo kita Maria. Kaya siya ito pati. Halo. Halo guys. Oke guys. Kami mengantar orang tua kami guys ke gereja Katolik apa sih? Tambak Narang. Santo Petrus. Tambak Narang. Oh, Tampak Narang. Tampak Narang. Tampak Narang. Ulu Sadu. Apa kabar guys? Pastor guys. Oke. Hai gimana nih guys? Hai guys. Hai guys. Oke guys. Nabire tim. Oke. Oh, kalau lu pakai lokasi deh. Lokasi yang sangat luas, lokasi gereja ini luas sekali. Lapar yung teh.
Jadi kita masih menunggu pastor. Ya, objek datang di Tambak Darah. Oke, baik. Siapa pastor Rampo? Hah? Pastor. Iya, Bang. Oh ya, Boy. Oh, ini dia. Apa dia tuh? Daripada terus aku rokok. Bah.